Hari amakuru meza yabashije kuboneka ku cyorezo cya coronavirus. Ese wari uzi ko kugeza ubu hari imiti ishobora guhangana na coronavirus? Tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2020 nibwo icyorezo cya coronavirus yitwa COVID-19 yagaragaye mu Rwanda. Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda iradushishikariza gukaraba intoki buri gihe n'amazi meza n'isabune mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'iki cyorezo. Iki kiganiro cyitwa The Genius, njye kugezaho nitwa Berike Munyeshyaka. Gukora subscribe ni inkunga ikomeye cyane ituma nkomeza kugutegurira ibindi biganiro nk'ibi ngibi. COVID-19 ni indwara yandura mu bwoko bushya bwa coronavirus. Yagaragaye bwa mbere mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa mu mpera z'umwaka ushize wa 2019. Hari izindi ndwara zo mu muryango wa coronavirus zagaragaye. Urugero ni nk'iyitwa SARS, nayo yibasiye Ubushinwa, yagaragaye hagati y'Ukuboza mu mwaka wa 2002 kugeza muri 2003 mu kwezi kwa karindwi. Abarenga 774 bishwe n'iyi ndwara ya SARS mu bihugu 17. Ebola nicyo cyorezo cyaherukaga. Coronavirus nayita mukuru wa Ebola kuko irusha ubukana ndetse yandura byihuse cyane kuyirusha. Ibimenyetso bya coronavirus ni ibi bikurikira: gukorora, kugira umuriro mwinshi, kunanirwa guhumeka ndetse no kugira umunaniro ukabije. Ubu hari amakuru meza arebana n'icyorezo cya coronavirus. Icyo nakubwira nuko abashakashatsi benshi ku isi bakiri kwiga ku miti yahangana n'iki cyorezo. Gusa imwe mu miti yatangiye kuboneka. Hari ubushakashatsi bwerekanye ko imwe mu miti ishobora gufasha kurwanya ubu bwoko bushya bwa coronavirus. Umuti wa mbere ni remdesivir. Remdesivir yakozwe ariyo guhangana n'icyorezo cya Ebola. Gusa abashakashatsi bagaragaje ko uyu muti nawo ushobora guhangana na coronavirus nshya. Gusa nanone uyu muti nturemezwa neza. Gusa umaze kugeragezwa n'amavuriro abiri, rimwe ryo mu Bushinwa ndetse n'irindi ryo muri Amerika. Chloroquine ni umuti wakozwe ari wo kurwanya malaria no kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Uyu muti umaze imyaka irenga 70 ukoreshwa kandi nta kibazo wigeze uteza mu mubiri wa muntu. Uyu muti byagaragaye ko ushobora kurwanya ubu bwoko bushya bwa coronavirus. Nibura amagerageza arenga 10 niyo amaze gukoresha uyu muti. Lopinavir na ritonavir. Ubusanzwe iyi miti ibiri yakozwe ariyo kurwanya VIH, aka ni agakoko gatera sida. Muri Korea y'Amajyepfo, umugabo w'imyaka 54 wari waranduye coronavirus yahawe imvange y'iyi miti ibiri. Nyuma byaje kwerekana ko ubukana bwa virusi yari afite mu mubiri bwagabanutse. Nk'uko byatangajwe na World Health Organization, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima ku isi, ryatangaje ko gukoresha iyi miti igabanya ubukana bw'agakoko gatera sida iri kumwe n'indi miti ngo bishobora kugabanya ubukana bw'iyi virusi ya COVID-19. APN01. Iri ni igerageza riri butangire vuba mu Bushinwa mu rwego rwo kurwanya coronavirus bakoresheje umuti witwa APN01. Umushakashatsi wa mbere wavumbuye uyu muti hari mu mwaka w'ibihumbi 2000. Uyu muti wifashishijwe mu kurwanya SARS-CoV-2. SARS ni Severe Acute Respiratory Syndrome Related Coronavirus. Iyi nayo ni virusi yo mu muryango wa coronavirus. Iyi yateraga gukomereka kw'ibihaha bitewe n'ibibazo byo mu nzira z'ubuhumekero yateraga. Iyi virusi yinjiraga mu mubiri w'umuntu inyuze muri proteine zitwa ACE2. Nyuma yateraga ibyitwa SARS infection. Mu bushakashatsi buheruka gukorwa bwerekanye ko iyi coronavirus nshya COVID-19 yagaragaye mu 2019 imeze nka SARS, aho nayo ikoresha proteine za ACE2 yanduza uturemangingo tw'ikiremwa muntu. Ni nayo mpamvu bahisemo gukoresha umuti umwe, APN01. Vuba aha abarwayi 24 barakorerwaho igerageza ry'uyu muti. Faviravir. Ubushinwa bwamaze kwemeza uyu muti wa Faviravir nk'umuti wifashishwa mu kuvura kokerwa mu mazuru no kubabara mu muhogo ku bamaze kwandura coronavirus. Abantu barenga 70 bamaze kuvurwa n'uyu muti mu Bushinwa. Ese niki wakora igihe wumvise ufite ibimenyetso bya COVID-19? Buri wese ufite iyi virusi siko yumva arwaye.
hari ab'imibiri yabo irwanya virusi ku buryo nta n'ikimenyetso na kimwe kigaragara inyuma. COVID-19 ikunze guhita igaragara cyane mu bantu bari mu zabukuru ndetse n'abantu babana n'indwara zidakira nk'indwara z'imitima cyangwa abafite ibibazo by'ubuhumekero. Niba ukeka ko ufite ibimenyetso bya COVID-19, ihutire gukora bino bintu. Icya mbere, ibaza impamvu ushobora kuba urwaye. Tekereza niba hari ahantu waba waragiye ku buryo waba waragize aho uhurira na coronavirus. Niba utuye mu gace coronavirus yagezemo cyangwa ukaba waragize ingendo zo hanze y'igihugu, icyo gihe ushobora kuba ufite ibyago byinshi byo kuba waranduye COVID-19. Icya kabiri, ihutire guhamagara muganga. Niba wumva ufite ibimenyetso birimo kugira umuriro, umunaniro ukabije, inkorora ndetse no kunanirwa guhumeka, ni byiza kujya kwa muganga ukivuza. Gusa nanone amavuriro menshi agushishikariza ko niba wiyumvamo ibimenyetso bya coronavirus, ko ibyiza ari ukuguma mu rugo ugahamagara muganga akagusanga mu rugo kugira ngo utanduza abandi. Icya gatatu, guma mu rugo. Niba waramaze kwandura COVID-19, ni byiza kuguma mu rugo ukaruhuka bihagije, ukirinda kujya hanze kugira ngo utanduza abandi. Irinde gusangira ibikoresho n'abandi bantu nk'ibirahure byo kunyweramo, amasahane, telefone ndetse n'ibindi. Ni ryari ukeneye ubuvuzi? 80% y'abantu bakira COVID-19 batakeneye kujya mu bitaro cyangwa indi miti. Niba uri inkumi cyangwa umusore kandi ufite ubuzima bwiza, gusa ufite ibimenyetso, muganga azakugira inama yo kwishyira mu kato ukirinda guhura n'abandi bantu. Iki gihe uba ukeneye kuruhuka bihagije, ukanywa amazi menshi, ukirinda umwuma. Niba uri umusaza cyangwa umukecuru, nanone ukaba ufite izindi ndwara zitakira cyangwa izindi ndwara zishamikiye ku ndwara z'ubuhumekero, ihutire guhamagara muganga. Niba ukomeje kurwara uri mu rugo, ugirwa inama yo kwihutira kujya kwa muganga kandi ukagenda wambaye agapfukamunwa kugira ngo utanduze abandi. Mu kugabanya ibyago byo kwandura COVID-19, kora ibi bikurikira. Karaba intoki n'amazi meza n'isabune nibura amasegonda 20. Niba nta sabune yabonetse, koresha imiti yo gukaraba mu ntoki izwi nka hand sanitizer ikozwe na 60% bya alcohol. Irinde gukora mu maso keretse niba wakarabye intoki. Irinda abantu bakorora cyangwa bitsamura, nibura siga metero imwe hagati yawe n'abandi bantu. Irinda ahantu hahurira abantu benshi uko byagenda kose. Dukomeze twirinde turinda n'abandi icyorezo cya coronavirus COVID-19. Ikiganiro cy'uyu munsi ni hano nyisoreje. Ciao ciao, hasta la vista.